Znači, Novak, 30. master titula, 4. u Kanadi, izgleda da ti prija ovdje i podrška publike. Koji su utisci sa meča? Prija mi izuzetno podrška, zahvalio bi se svima koji su me velikodušno i toplo dočekali ove godine, ne samo naši ljudi koji žive u Kanadi, već zaista svi koji su dolazili na turnir. Osjećao sam tu, da kažem, ljubav i osjećao sam se prihvaćeno od prvog trenutka kada sam došao na turnir, koji je protekao zaista izvrsno, nisam izgubio ni jedan set. Prvih nekoliko mečeva sam imao malo poteškoća još da pronađem pravu igru, koja je na kraju došla u polufinalu i finalu. Najbolji nastup danas u pravo vreme i nadam se da mogu da ponesem ovo samopouzdanje sa sobom u Rio. Imaću priliku i u singlu i u dublu da se takmičim za medalju. Imaću s druge strane jedno 6 dana da se malo oporavim i treniram, odradim neke specifične stvari na terenu i da onda dam sve od sebe. Nadam se da ću ispuniti neke ciljeve zacrtane na početku godine ove olimpijske, a to je da osvojim barem jednu od medalja. Srećno i puno hvala.